Hoćemo da... Mikrofon da približim. Hoćemo da namestimo dnevni izveštaj jedan. Najbolje prvo nešto da prodamo, imamo ovaj... $8.558. Ćemo ga za keš, oštambat ćemo račun. I danas smo, tu kad sam testirao i gledao, ovo su mi sve koji su današnji prodaj. Sve uzem ovaj Digitro. Kaže ovako, 8.558 plus 85.580 plus 8.558 plus 8.558 plus 8.058. To je 119.819. Dobro. Idemo na izvještaje. Dnevni izvještaj, današnji datum je 17. Dobri smo. Eto, možete vidjeti koliko ste taj dan zaradili.